Anda bongso. अच्छा ला रोशमी तेरा पिला दाके चाड़ी होत को एकदम मेसेन चाड़ी मा मुनीरा फंता कचिन की गछि फंता में भी अपन साटू फंता रेस्पेक्ट को लापे कि चाड़ी इन ताला के अनिता रे वो तपे आई हेम ता बोल पुंगन तिना पोसी के चाड़ी फांसी सज्जा पोसी लान बिगांग जी फान बोली लो सिका हला ना के वन रामते ना के थोंदु ना बैक ओ दानु चुकलेम दे का पोसी ला ओ दानु चुकलेम दे का बैक ला के पोसे रोशमी तेरा की फांसी में जैसे में के पथी लो लो पोसी ला पथी दे का बैक फांसी में एम दो का भी मते ला पर बियांगो का चरी तुम फन आज में चुनिंग रिलो पथी बेग नंची मते ला फन का दुकान होय सन थोसी ला फन का दुकान होय लपे पथी बेग नंची कुसिनी तु स्टूडेंट बोर्ड तुम पेन से में चुनिंग रिलो लदा के हालदा लाके बांग के दापन के दाम के कोपियर नी पेन से के दाम ले ने के दापन के दाम के आहेम छु दाम के निकानी मी के तलोन इंची फांसी आहेम छि दाम लो आहेम निकानी मी तलोन दे पेन का छि बैंक टू होलो মালাচী এম ই স্কুলৰ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক আমাৰ ইয়াত মালাচী স্কুলত যোৱা শুক্ৰবাৰে ৰশ্মি তেৰাংগী নামৰ ছোৱালী এজনী ক্লাছ 6ৰ তাইক কোনো দুৰ্বৃত্তই বলাৎকাৰ কৰি হত্যা কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত উচিত বিচাৰটো বিচাৰিছোঁ ন্যায় বিচাৰ যাতে কৰে আৰু দোষীক উপযুক্ত শাস্তি দি তথা তেখেতক ফাঁচি দিয়াৰ মই অনুৰোধ চৰকাৰলৈ জনালোঁ। मेरा नाम जवाहर शर्मा है। मैं मालासी एमई स्कूल के प्रधान शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। कल की घटना को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ। प्राय शुक्रवार से हमारे विद्यालय के वर्ग 6 के छात्रा रोशमी तेरांगपी गायब थी। उसका अनुसंधान मैंने कल जाकर के पता चला कि किसी बलात्कारी ने उनकी हत्या कर दी, बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी। मुझे बहुत दुख लगा। उसी की शोक सभा मनाने के लिए हमने आज शोक सभा का आयोजन किया। इसमें हमारे मालासी दोलामारा टीजीसी के जितने भी प्राथमिक और निम्न प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सभी उपस्थित हुए हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ, आशा ही नहीं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि रश्मि की आत्मा को भगवान शांति दे। इसके साथ साथ मैं सरकार से प्रशासन से न्याय चाहता हूँ, डिमांड
करता हूँ कि ऐसा दोबारा हमारे समाज में कोई घटना न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी सजग रहें और समाज में इसकी व्यवस्था किया जाए, समाज में बैठक करके इसके प्रति जागरूक किया जाए। यही आशा करता हूँ, आशा करता हूँ ऐसा दोबारा घटना न हो। मैं इतना ही कहकर अपना वक्तव्य छोड़ता हूँ। जो आज आप लोग जस्टिस का जो सरकार से क्या मांगना था? सरकार से मैं यही जस्टिस चाहता हूँ कि दोषी को उपयुक्त सजा मिले, दोषी को उपयुक्त सजा मिले ताकि ऐसा घटना दोबारा समाज में न मिले। उस दोषी को देख करके हमारे जो समाज में जो आपराधिक तत्व है इससे भय खाए, भय करे। यही आशा करता हूँ सरकार से, इसलिए प्रशासन से, सरकार से चाहता हूँ कि दोषी को उपयुक्त सजा मिले। Nelimen ke sonari terang neli kakak yang pasar dong sisi klembom patumi si bertalong lok penangan ningduk lo ili tum la Malaysia mi sekolah long lo Charlie Bob mabang pi Rosmi terang pi alang li prai nipli pong aprang pen ketek long li ko penangan berta ke long los tamia mi si ningduk pi ka bertalong lo jalang li bang sopir hepen awetang lo masih abhi kini tu lo jalang li pan kewan vek bang alang lisi colang rem se apran armut det lo kusi ya pi bang chini thulo lasi ningduk pik lo lasi bini nili tum dak mala se mi school long la dolom rang kang to an school han bang la pende student tum bang si alang li phan condolence tame dolo lasi non nili tum kematha bang la lo alang li non kethe will lo chali dun kecheng pen non alang li penangan amang mun ke heman dan supleng player ko pen nen apan kamut der bang ke ning dupik abirta lo ning dupik lo lasi alang li phan bang so apran kamut ke der bang ahok pet akan sai long vek nenggi la pente ala gitu apran kamut der bang alang listame hasti kovek nang po lalo la bang ke ako isi bang ke la ili tum borpung tarapung ha waralong langgam lo pute ha nili tum di hek ko pen aprang pen sia dagrong ruke dolo stame non puan stame hala da akang tu yang deng mate emi school high school ka vedet labang tai si ningduk me mialam lo athima labang so long ri ke me thang along riang bong si dolo la pente hakko pen da dolo stame eli tum council long de pen ta ko ani ningkan par det lo stame non pu ta hada high school emi school ke lang kilin dam de det labang ke si ningduk me mialam la si ala da ko somali ka vedet ta kali borpung tarapung somar pen dikhe ko ke pu dolomora det hor chuki hola bali pothar lasolop si alang letum Halloween pen logo chali akan tu dengan kan bang nang kok lo lasi non ke bang idang ani bang ke letum sarkar tum ponon council tum mastame lang chari pen hala dak along ristame emi school high school long yang si bidam ko sonte la tong so akisung bang ke nang ak chedi na sonta ni letum mathada lasi kadoi phanta chuningri lo lasi non ke bang ya por bang hai kadoi lang kon pen ahok kabisar pon la pente ବ୍ୟବସାୟ kuri pon hasta tuning ki pon Lama neli tum ke mang ke lalo alang li inuta fan ke ende da bang ke ini tum bang sa bir thelo mang ke naki do don je arai ta bilo la si alang li stame la son khot si akisung kono ko mane alang li fan stame farsi ki nang ko la ko kalang iglo la bang ho kalam lo patumi her nili tum stame kla dak lang chini ne stame atumi kan chini lo je Rosmi terang pi alang li sarbar stame ajir dinkloi pen isi खेता ना किसु किदो पेना जब langli somadum han do chali along stame penan akadori ta ketan lapen pinel ni stame langli kisu ta turun elang lason se arjulong lasi alangli fan sarkar ma teli tun konsere hin dan stame pini ning ke pathe dun lapen te akerap dun dia fanna ke nili tun stame chuningri kidun lo athima langli tum ahok kidu ke boy det lasi langli tum khanyong si rap dun thek bosonte alangli tum non ke dobam apurial tan stame teli tum konsep fan stame ning ke ponji lapan ning sam ponji lapan te alang ni tum kisu stame jok ponji lasi alang ni tum han kerap direct tha posini tum teacher ai stame chuningri